APHLC lapen AJP atum non kiwang GMP election along isivet ke doji aphan kachingwai Karbi Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along puthot professional tax ki piawar site long thupo Hetsing Rongphar ASDC Ratcharia Song atum pen lamthe kachipaklang Kardong Pinyabirta long penele sami Raniti Mumpi tangte Pinyabirta Arjuita Dipu rong sopi Hotel Hempia long APHLC lapen Assam Jatiya Parisad mate AJP atmangbong non kiwang GMP kilika long isivet ke do pen kilika chapai ja phanching waisi RD do jot pen lam the chi paraisi ing tangkring pen BJP long kachidan don ja phan chesik tang La song si pini song niang bong chingki chingwai tangdet penapi pherang kya dilunga tuma phat nangke pachini dun alam theke non kiwang GMP kilika long APHLC lapen AJP atumang bong isivet dosi BJP pen kachedan dia phan kengkam chekrong ponopusi pangdak pong Pini song niang bong kachingwai along APHLC ameipu jai kathar kongchen bang sarkiri rongphar AJP ameipu Lorin Duty Gogoi lapen ongdung songja tung chetong dungji আজি ডিসকাশন আমি করিলু ডিসকাশন মতে আমি এই দুটা পার্টিয়ে সহযোগ করিম ফর প্রটেকশন এন্ড সেফগার্ড অফ ইন্ডিজিনাস পিপল খিলঞ্জীয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সকলৰ protection aru safeguardor karne mati aru manu safeguardor karne ami ekeloge jujim buli ami siddhanto loise ei ami jujunte jodi aru belek regional party e jodi amak amar logot cooperate koribo khuje ami ekhet hokolor logot ekeloge kam korim amar decision mote Constitutional 6 Scheduler jitu amar karone odhikar dise rights dise power dise political power ei gutei khini ami paboloi ami jujim APHLC aru ako APHLC aru AJP aru ei oha MP electionot আমি কোঅপাৰেট কৰি ইলেকশ্যনটো কণ্টেষ্ট কৰিম APHLC ইয়াৰ পৰা কণ্টেষ্ট কৰা হ'ব আৰু AJP সকলৰ য'ত এখেতসকলৰ কাণ্ডিডেট থাকে আমি যিমান পাৰোঁ আমি ইয়াৰ পৰা গৈ সহায় কৰিম উই উইল ৱৰ্ক টুগেডাৰ এইটো বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাকে প্ৰমুখ কৰি দলৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল অতি শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মই আমাৰ দুয়োটা দলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি দুয়োটা দলে আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ এই সংবাদমেলত আজি দুয়োটা দল আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি একেলগে আমি সভা আয়োজন কৰিছোঁ ইয়াৰ আগত অনানুষ্ঠানিকভাৱে কেইবাবাৰো আমি মিলিত হৈছিলোঁ বিশেষকৈ অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ ভৱিষ্যত বা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক যিটো ধাৰা জাতীয়তাবাদী সত্তা শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ কাম কাজ যিবোৰ ৰণকৌশল অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষা মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰি আমাৰ ইয়াত জনসাধাৰণে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি দুয়োটা দলৰ এই সভাত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি একেলগে কাম কাজ কৰিম বিভিন্ন বিষয়ত আমি যিবোৰ বিষয় বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বা যিবোৰ বিষয় আমি একেলগে কাম কাজ কৰিব পাৰোঁ সকলো বিষয়ত আমি
আহি থাকিব লগা দিনসমূহত একেলগে কাম কাজ কৰি যোৱাৰ আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে কাৰ্বি আংলঙৰ এই যিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ কাউন্সিল, ইয়াৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন মানুহৰ সমস্যা আছে, বিশেষকৈ শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, অৰ্থনৈতিকভাৱে অতি অনগ্ৰসৰ, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড অতি পিছপৰা, তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক যিবোৰ বিষয়, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো বাৰে বাৰে অন্যায় আৰু অবিচাৰ কৰি অহা হৈছে। বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰে সংকীৰ্ণ চিন্তা, দৃষ্টিভংগী, বিভাজন, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাৰ ফলত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতি, কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি যিটো চৰকাৰীভাৱে কৰি অহা যিটো অন্যায়, এই অন্যায় আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ যিহেতু এটা জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক দল, আমি কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ এই সমস্যাবোৰ, বিশেষকৈ মৌলিক সমস্যা, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ যিবোৰ বিষয়, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষাৰ যিবোৰ কথা বতৰা, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, সমগ্ৰ কথা বতৰাবোৰৰ লগত আমি একেলগে কাম কাজ কৰাৰ আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সদায় আমি এই বিষয়ত আমাৰ সমৰ্থন থাকিব। তাৰ লগে লগে আমি যিবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে এটা প্ৰথম প্ৰস্তাৱ হ'ল যে আমাৰ দুয়োটা দলে, অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সৰ APHLC, দুয়োটা দলে অসমত আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদৰ যিটো ৰাজনৈতিক ধাৰা, এইটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা একেলগে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি কাম কাজ কৰিম। এইটো প্ৰথম প্ৰস্তাৱ যে অসমৰ মাটিত আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদৰ যিটো ধাৰা, এই ধাৰা শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি দুয়োটা দলে যৌথভাৱে, ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি কাৰ্যপন্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম। তাৰ লগে লগে এই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অঞ্চলত যিসমূহ দুৰ্নীতি চলি আছে, ব্যাপক দুৰ্নীতি, অনিয়ম, স্বজন তোষণ, এই সমগ্ৰ বিষয়বোৰৰ সম্পৰ্কত আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক দুয়োটা দলে আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম। তাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈও দুয়োটা দলে আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম। Karbi Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat nakibi penajok nijang Karbi Anglong araratun ke pinnangan ake joy dono. Dipuan ke dam nang jialar pinnang asayan ke ladaksi pichunera son. Bontanon hejong Digital India tomona ke jaba pipen ke ladak pinnangan asai ke claim on ajakong pipedetlo. Laswa jok pinnangan araratun kisung pen cetong nang. Akinang sotnai ke aprang ahut ladak si professional tax hei hui kipi kedeng asai padubom. Bontanon ke ladak bangso wansai kavedada jok sikap haro potrok abaha phan dipuan damsi surihini ke thoman cepa ek nangkok. Lahera ratung kaning rialam the MAC hetsing long para phan karjo hot nang ke thaka tengke aprang ateng sai ke claim thujia phan sai deng ponbom nupusi ningjepong. Ching bai lo la pen ang bong lom si hini problem ge doko la bang so puthak si lom so phan si kamatha chot the online taxation ki pija puthak si council pen matha pan lo sitamen non bang ke kadu e aprang teng ki bi pon hi ban sin le tuma CM Dr. Turam Long Hang phan me chuning pon lo la pen lang le tame la sot ateng pen initiative men lo la si le tum project pen aprang thon thak dak tame ka pe do pon fe je phan sim bori pon bom lo Ahokpe dalam kapatini ji Afghan Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mukul Kumar Saikia Afghan bangso puthak pherang kya tumpen karjo hot nangke thaka tengke aprang ateng sai ke claim thuji Afghan prabjin pen lampoi pipon fokusi ningjepon. Regarding clearance of professional tax, we are talking about professional tax. The matter has been reviewed by the council authority. So very soon for the convenience of the public of West Karbi Anglong. So very soon we'll take a decision on this. This is like before the people so that they can pay their taxes here. Okay, this is under process. Most likely an order will be come out very soon.
ASDC Ratari Asong Asong Japo Sar Singing Ling Chandradera Central Committee Member Lapen Ratatum Pen Pini Nizang Karbi Anglong Jengkha Lang Parpan Tiso Arong Along Pini Perangke Chatai Pen Lam The Chipak Lang Pona Koke Kedam Tang Vosika Chikloni Pine Korapho Arni Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Department Atum Pen Notification Kapak Lang Pona Ting Non Kewang Ji Arni Pen Koansi Long Liamidu Ratatum Pen Sorkar Apan Kitu Ponang Japotak Ning Ke Podam De Lapen Ke Kham Kheduna Potak Perangke Chatai Pen Cepak Langpong. 23 Arni, Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Department and Kapang Dakpon, Land Revenue Fixation Committee Hin Pen, Labangso Kapak Langpon, Karbi Anglong Revenue Department and Pen Kipipon and Notification Land Revenue Order Bang, Chedon Dun Tekhe Pusi, Pini Ladak Litum, Jengkha Municipality Area Pulo, so Town Committee and Kangkidu Penang, Rong Kep Kripo Arong Arat, Arong Asarte, Tumpen Chingrum Si Pini Samai Padupon Lo. Lasi kopi bosi ke kroy krema bangke lasut June 25 ni gape klangpon land settlement order teng pelutang te Karbi etum ke town area ta duun elo Karbi etum ke longle ke long jaja kong ta avelo Karbi etum ke revenue ta tuun e lasot teng lo pelutang te longle ke doji ke tuliram rong hang la pena bangke tim Karbi Anglong atum choji lasot teng ke khajana kitu unji lapen ke revenue kipi unji lapen ke longle premium kipi unji ta tuliram ronghang lapen ke tim Karbi Anglong atum choji akaprek akarbi arar atum melaso tengke premium ta piuni athe 10 lakhs government a value along 30% plotang te lake par bigha sinangli 3 lakhs a premium pide titike chiri se long le apota nangli long uni pulutang te laso kipi unji aja kong dojima Karbi atum isona bangke hini bang nili arju thulo ke damtang ningkan bangke Cirisi along lea akhajana sika ke thom sika hini la sonan chonat la sodim nono mage rong ruba jota cirisi along lea khajana jong si pharo hini pharo pli rong aju taon ria bangke suri si pharo pre hini pulote ili tum Karbi tum kuson ju along le akhajana ki piun po la sila bangke Karbi Anglong long masi Karbi tum pan refugee ka pamanji long le a hempu ka paman long le deji pansi Karbi Anglong Autonomous Council ke salong le aron bangke selam rong lo apot si nilitum Karbi Anglong Autonomous Council functioning rilo prap jin pen la bangso 25 June arni alang tume hin pen kape klangpon land settlement la bangso new order bang alang litum cancel vek nangji la pen non litum theglong lo ves Karbi Anglong long jasemet jengkha jirikindeng la pen ke la phera long town committee ka declare ke lake alle ka we naya kam lo lake la so pot si la so alhai hawar long Town committee ka declare prang nili autonomous council tumhan kasuning riji bangkela hanlo jengkha pu town area lang tum ka declare hawara long ke do arong arara tumhan e don pen bahini pusita sakuri pipa prang tha contract pa claim pa prang tha kon kipita contract ka bill alang litum pira lahai hawara long ke do arara tumhan chukam amo mad economy position bang paching thur pa prang tha la so phile town committee declare non nona bangela hai kaching thura sai bang claim pipe pinsi Kerengwar saibang pipe pinsi long le tax pen lahai hawar lara tufan tax amendment ache thokki tu makam si council tum ke claim apotsi la banke chi withdraw nei la pen chi withdraw re tik ke ni tum la sobu tha kache song banke ing tontil lancho Pai ni phaing kora isiar ni Dipu DAV Higher Secondary School pen Mentila Polytechnic diso arong kasalam pon pamalong ke mesena sangtile KN pon kali mate kasalam pon kali pusi rat sai claim bang enjoy diso hin pen ningkang samse ka chepaklang pon abirda nangle labang suatwar kasalam pon ke mepe kalam ateke ningkan koan penlone kacheleng ara raton kisum tuponang tangke Lapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Nonghanga Phansadame Katuro Sitame Padjot. Bontame Arlong Lapan Semena Bangke Puduna Thayabe Sitame Sangtia Bangke Chok Tipusi Diso Sanghupen Lamke Cepak Langpo. Lasi Madua Contractor Tikedar Lapan Misri Nonta Sangtia Bangke Medsensi Pinangja Porlopusi Ningjepo. Lasila sopotha Karbi Anglong Autonomous Council CEM ta Celang Dunang Jipusi enjoy piso rapsai claim banga hinpen ningjepo DV school lapen la
Polytechnic ada labang so mentila katling atwa ene ke le tumhan kon aningkan pene purudin pene le tumhan hat 8 bosor penangi bipe aprang si choro ji neli ele tum kating hon sar doktor Tuliram donghang sar pan nangke pithe po lapen neli isi ning ko dam kite tan abatai lo pan isi hola ke chengsi tv santar lo ke claim hut fencing neli inut bahini la kontraktor teman teman pudun lo patika dar teman pudun lo la bangso olam sangti abang ke quality pitha neli pulo jasimet pet neli ini la pujongjung men pulo sita wai fit nang to mek ini pen teknologi la bangso a quality tamane ini tum hem plastal ka cukuri la mihi asangti aduk la somsi tamane a quality ti la bangso dhalai long pi tua neli pudam lo mota sangti pino neli tum la dak atwar theu bihek neli tum pudam de neli tum ko ana ningkan menin tum kela long le esi ining karong parpik lo la bangso to ana eklem ke sita neli tum quality langdam lo jen tum halong cement tum pudam de mesan sipi sita sangti ba jasmet pe sangti bang aduk sipi rong lo nangli tum lang pon tha media ko te unda lam tha la bangso apu thak lam sineli nangli tum media ko te teman ame pini la bangso alama bang ke nang chesan kang tung nang ba bang dak kang tung alam sini nang le tum mana ma hanang kok jasmet pen neli ladak labang so area along ayut lo neli asi labang so ase yang tong apa le phan le tum kaching hon propjin contractor abang jasmet pet kachilang cari ya phansi neli isi alang li phan message palik kang tung labang so quality hormu bang alang li check pe mesanji nili labang so scheme ta nili chine kopi scheme ne central scheme lo nili la anta ne towar mesenang po nili ke la ancho towar mesenang po nili I scheme ta chorjunde atowar bihek ke pudunde lo bang na pidetang de lo ke pathetaning putan nili diman no lo ke kona ningkan pene tame towar avesi chalat pom ne tu towar kahe no pen sik sak pene tum chalat pom sita nang pilo pot quality meseno e komnai ta ne tum pas 6 bosor ne tum suli nang polo so towar nasi nil tum kemat hara nili jongjung ngelo nil tum arat la mentila arat antame ba tv center pen tenglok nil tum pultini kachali yo somar atuman tame student manta reng mesen po ke dam ke bangke ko phansin nili la bangso nangli tum phan contractor phanda chuning ri lo la pen jasmet per rd andha nili kachuning ri bangke cm sar phanda aso contractor kumatma aso tikadar kumatma aso mistri kumatma quality memepin di school pen cenglok ladak non ini anon la mentila beran lo la bangso a plastar kuri dalai si kuri lo mota sang tineng mihi sang tipirong lo nangli tum neli nampak langi nangli tum nang tuname neli ekta simple nampak langi sang tia simple ladak dek kan lo hota keceng kan lo la so sang tia quality pi jasimet pe la sila so contractor phan bang nangli tum rd dojat pe nangli tum organization tame chuning ri lo organization manda hampang song manda rd dojat pe nangli tum la bangso scheme phan lang tha lang cari tha dari homni da cepek gode da pun ini sang tu Tante non malam so pora phan birta mo ing tonic sinang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthot birta long wang thuik long Kidam tang pai ni pha ing koyar ni pen Phuloni constituency ke parlo Phuloni lems kelik ningkan phokang ni japhan patumi pen kelik padosi pini ni phang korai siar ni an ang thek keklang Sonsi bang suri si sosiatum bang prike prapho kelik ka chipate atma phan vote piponsi bang kre pho amulo katum chipahai pong Bangso kilik ke patwalong BJP pen bangkre pho APHLC pen bangkre pho lapen Congress ASDC CPIML atumta chepati du BJP pen bangkre pho kache toidun pen bangkre ke thong lapen APHLC pen banghini atum chepahai pon
Bangso ke hai pona tuma phan MLA Dorsing Ronghang EM Kangbura Kiling lapen Phuloni VDC Chairman Dhoniram Ronghang atompen ar chopon ke bangji lingkan po aphan Phuloni Multipurpose Cooperative Society Board of Director Kangwai matangte General Meeting patumi pen padolo tuwi jo pangthang lang tum chingwai than lo pen podap ansi akimi labang so Board of Director aphan so bang Kangwai bang kilik so patang pono masih non niltum EM Karbi Autonomous Council in charge cooperative Kambra Kling ini aldak wangsi alang tum kehai atum Kangwai pon bang krepo bang pro panbang niltum certificate pilo pen atum pan archu pono si ante ningke bang tum paname ningke pono ke bang yarni ke dam tang ke klem ke dam bang so au vigota pen lang pon si ke bang yarni labang so Phuloni Multipurpose Cooperative Society rong sor apan mau pen party shareholder tum fan sabak retame ali ki pun thegia pan bang kamang deng mohan deng konai sepadu pun aku apen disi Karbi Anglong alu si je cooperative society homobai so kam ke klempon ke isi adorho son mane ke deng pon thegia pan bang si itum boli ponangi si le board of director bang putin mona chilo si ning thelo alang le tumoli deng pen itum ka Phuloni Cooperative Society me pen japon po na pen shareholder pen parde tumte pokrai arong rup tame Cooperative Society ke kleng dam la bangson japon Langhin Pen Sarpin Pokro Report Card News Tang tepinya birta panglapon si kang tonik lo kado kaweta me domithak me kurwang thu